like ngathini ngikhulele like sihlala umkhukhwini yabo. Yeah. Mkumkhukhi one room like noma bacabani already ne-time ami ngibezwe yangithola. Mina ngathi lento le i-background yakithi mina ngingayiswabeli. Yeah. Angikazi ngaswabela kithi namanje bayazi la ngihlala khona. Kubhutshwa nepantso lama dressing outfit the way bacabanga ngakhona yabo. Mina ukucabanga ngiprefer okwepantso. Yeah. Hayi kwebhutshwa. So ayifani lezi. Asifani ngindaba for mina umuntu oyipantsula uyacabanga khona ucabanga njengomuntu ophandayo. Ngithola ubhutshwa mama this yakushayela already thamali yakushayela izinto ezinjalo yabo. Ubheke like that's why most amapantsula anama air ngezinto ezinjalo yabo. Ile uyakhule ngakhona. Ngiyaphuma kwa ICU yabo. Mangiphuma ngiyabuyela futhi. Yabo mangibuyela ngibathi ngine disease angazi disease yakhe. Like angithi yabona ewodini kunjani mara mina ngihlala like ngiyi1 like lesike yabona le room enjani mara ngaphakathi kwele room kune room kanje ama class. Okay. Yeah ngiphila ngemshini lapha la eparada nginokubona umuntu ashona phambi kwami ngimbhekile so ngibabonile abantu abomodern 10 abashonile ngibabhekile kanje and I think ngibuye ngayijwayela yabo mabangena kule room lela memele like bacuke like something izoba cover ama glove in affected. So like diding khona le time ngabuye ngaphuma futhi yabo mangiphuma ngabuyela ku stray kokugcina lapho mangibuye balini imshini yacema mayicima kanjalo bayenzani bafonile uLid Lam yabo bafonile uLid balitshela ukuthi nisengivayile yabo mabalitshela kanjalo uLid Lami bahlanganelwa ngekhanda. Sanibonani babukele emakhaya lo nokhulumayo umfana omnyama olandelwa indlela zokukhanya under icompany iMepomida at the backstage sinabafowethu lapha yana uSihle uKamu uSiyabonga. Namhlanje angami ngedwa ngihamba nomfowethu lana ozosichazela kabanzi ngodaba lwakhe nempilo yakhe ukuthi ukhule kanjani futhi imapha ama challenges abhekane nawo empilweni. Sawubona mfowethu. Yo Hotman Niyaphila mfowethu? Grand wena? Ngiyaphila mfowethu. Great. Abangakwazi mhlambe ungabachazela ukuthi ubani mfowethu? Firi mina igama lami uFumani Mathebula. Abaningi bangazi ngoStalsman Sport ngikhulele eShawela. Then mangikhulele eShawela ngamuvele Lens. eShawela uqale mawuzalwa nje wazalelwa kushuthi wakhulela khona eShawela. Yeah ngikhulela eShawela. Ukhuliswa ubani eShawela? Khuliswe ngeOlady neTime. Olady neTime. Benjani nje impatho yeOlady neTime ngoba siyazi ukuthi amajita sometimes bathanda ukuthi thina singaboma mas baby. Feel like khuleni ngama ne. Like ngathini ngikhulele like sihlala umkhukhwini yabo. Yeah. Mkumkhukhi one room like noma bacabani already ne-time ami ngibezwe yangithola. Affected. Affected ayide mara ngingayithathele ekhani indaba i-time malivuke ekseni milizuya locolisa lingibize nami lingitshele nobhuti ami ukuthi into eyenziwe ayikho grand ngithola singayithathile ekhani ngasikhawathi. Manje kuloyo mkhukhu lo benihlala ku niba u3 noma nobhuti wakho khona lapho? Misi 4. Misi 4 mesihlala one room bese isikhathi masiloku siya already maloku lisipana ne-timer bagcina misrentile kule charity lelia bagcina barenta umunye umkhukhu ngapha for wena neHotman. For mina neHotman. So mfethu ubujitha nibalance kanjani neHotman ngoba manje nisendaweni encane nibalance kanjani leyo mpilo leyo? Mina neHotman nami siphila grand noma liphuma ebusuku lingitshela ukuthi ngizobuya ngesikhathi so mina ngishaya mibi nechoka ngithi mangisesentwana ukuthi ngilivulele malibuye ebusuku. Manje ulivulela vele i-time noLady bala bakhona? Mibabalela ngithi mina ngibheke iTV ngihlezi ngibheke iTV angidlala nama game. Manje mawumuve eShawela umuve ngomuphi unyaka? Ngimuve it was 2015 mangimuvele Lens. Ngindaba uLady nithama beyibasipana grand. Mabasipana bathenga iCharity Lens then samuvele Lens. Masimuvele Lens le Charity lela mabaqeda ukulithenga. Shukuthi mekunabantu mebahlala lapha
mara kade bengazi ukuthi sesilithengile yabo eish ngindaba lami bahlala lapha nabo like mibaphuza strong yabo mabaceda ukuphuza mibarasa lapha basitshela ukuthi kwami la izinto ezinjalo yabo kanti mibangakazi ukuthini sengithengile and already time bathini bazobahlalisa because babathole lapha so babona like lezi zinto mibaziyenza then bagcina babacosha ke so masenilaphe lensi mfowethu impilo yakho iba njani ngoba ngiyacabanga ukuthi ayisafani neyaseshawela impilo eselensi ngathi like for mina ngiprefer impilo yaseshawela yabo because like mangibheki lifestyle eselensi naleya la eshawela mezingafani yabo mezingafani because like mina mangifike lensi kula ngabona khona ukuthi izinto eziningi siseshawela ngiyakuzwa mfowethu uthi khona abantu ejaridini leni elisha bebaphuza babangumsindo nani abazali bakho nani mhlambe yini enakwenza ukuthi mhlambe basuke phambi kwenu angithi like kulomuntu lo abathenga ku Jared balande yena bafike bamtshela ukuthi ni labantu nesithi siyabahlalisa sebayenzani sebarasela nabantwana and like uHotman lami lishaya grade 12 nemamele lifunde so mina ngingafundi grade ngendaba mebalalela ingoma beloku barasa izinto ezinjalo so into yamputa mekayenza mekavuka ebusuku ngabo ma3 abala until 5 o'clock ageze ayesigela attend ekuseni manje leyo nto leyo mfethu bokuyindlu bona lawo bantu labe bahlala ngaphandle o beba in the same house nani amingasi same house yeah obekunama rooms manje ubhuti wakho azange imaffect leyo nto leyo imkhawathile Hotman lami blind futhi kungendaba khona le team ngamele ayobhala yabo and meka ngafuna meka uyobhala English ugcina ngasayanga ayobhala ngina meka ngazi uyobhala abakafunda what was the action ebazalini bakho akamtshelanga umama ngino mama ngithi nobabalala ekamereni labo akabatshelanga ubatshele umama makase abuye umsebenzini abatshela ukuthi ngimele ngiyobhala mara ngibuye ngakhohlwa lokho kubhala lokho bokuyi final boku December abuya angithi ubuya yo rewrite mara ubuya e college manje mfethu ebuncaneni bethu ngiyazi ukuthi sinalento leyo ukuthi abantu abahlala emkhukhwini nabahlala ezindlini impilo yabo ayifani wakumanage kanjani lokho mhlambe kuma peers wenu because most yabantu banako lokho ukufihla ukuthi aya ngihlala emkhukhwini mina ngihlala endlini ngiyazi ukuthi thina sikhulele kule community noma kule environment ukuthi awufeel mhlambe comfortable ukutshela abantu ukuthi uhlala emkhukhwini mina ngathi lento le I background yakithi mina ngingayiswabeli yeah angazi ngaswabela kithi namanje bayazi la ngihlala khona ngindaba like umuntu uzomswabela maswabela kini find out kini yena so yenza ijuku ukuthi na kanti le ihlala la kanje kube yabo izinto ezinjalo mina like mangikhula like ne izinto eziningi mingazi entertain nakithi minginokuthi simasiphume esigela ngihambe nabo macala msiye kithi ya sifike sihlale masihlale bangilinde ngiwasha izitsha sidle bese ngibakhapha mingakuswabeli kithi total yeah mfethu it is very very important kahle ukuthi ilikini uyiqhaje ngalo futhi kungabi nomuntu ozomvumela ukuthi alidelele manje ngibuka ukuthi benirent emkhukhwini mfethu senimuvele endlini eownwa yini so environment yasemqashweni injani kahle like imqashweni nawaphiligram ngitshela nginakhona the time makuthi mele ngiyodlala nabangani bami nginokuthi uma stand ukhiyile igate yabo asho ukuthi igate lami likhewa ngalesikhathi lesi yabo izinto ezinjalo like noma sesidlala lesitheka ngithi uyazi masintwana siyadlala sincolisi mekazoya arasela umama umtshela ukuthi abantwana bakho bayenza kanje na kanje mara umama mekangekho mekasichika yena if umama nobaba bekho mekasichika yena yasitshela ukuthi
akusukweni lana nenza kanje nakanje izinto ezikanje yabo mara mesingayithathile ekhanda mesuka singena endlini sibheke iTV. Usho ukuthi kulelo jaredi lelo naze naphuma khona ninganaso nani isikhiya segate? Ya mesikhona isikhiya segate. Angithi mina like mengibuya esigela mengingaphumi. Mongeni mina mengisesentwana ende mengilanda ngobhuti wami. Yabo ngina that time ngisangena icrash mengivale icrash. Ngenda already lami melibuya esipaneni ngo8. Ithama lami libuya ngabo ma 9 10 yabo ngingana isikhathi so ubhuti wami mengimele crash mengabuya ngabo ma 6 ngina mega a10 scale kula makabuya mengathatha ibhoni mengangilanda ngebhoni mina bicycle mengangilanda ngebhoni. Benjani nje leyo mpilo ukuthi abanye balandwa ngeimoto mina ngizolandwa ngebicycle? Mina minganandaba like yabo enjoy mina iHotman lami ngiyalincane. Ngiyalincane iHotman lami ngindaba lingifundisa izinto ezebhayi. Angisona mina ngitshela nalokuthi ni kuzolunga yabo. Nakithi manje angisanandaba nebhoni ngithi sebalungisile grand kunedlala elethu na elamnaye kunemoto yabo from ibhoni to emoto yabo. Mina ngibe proud ngalento le yangisho ngindaba abanye abantu abayazi background yami ukuthi ngiphuma ba mina yabona mangiphuma estradeni noma like ngindawo nyeke ukusho ukuthi ngiblome emkhukhwini. Ngindaba like i-dressing sense yami grand yabo olid lami nethamba yangenzela yabo like yonke into mangifuna bayenze bas neHotman lami liyasipana ngapha langwazi ukungenzela ngibe grand. Manje i-dressing sense yakhe grand ngibambile leyo ngibambile. I know usho khona ngindaba abanye abantu banokujudge ukuthi ni ugcoka kanjani yabo. For mina into engifundile ukuthi nakungu ukuthi ugcoka ama label in ngida for wena like wena ungayishaya iNike top to bottom ushaya iNike mina ngifike ngenonimi yamara ngigcoke egrand kuyitrip egrand abantu yimi ngizothatha iattraction ngidaba iNike bayijwayele iNike mara yimi ngizothatha iattraction lesenemipongo futhi. Mfethu ngikuzwa uthi impilo imove from ebicycle to imoto. So leyo nto leyo ikumotivate kanjani wena? Like learning young boost ukuthi anything is possible. Yabo ngindaba mina mangisakhula leyo ukuthi ni already nethama bazobhaya idlala mengayiboni. Mengazi ukuthi sophelela la ngindaba ithama lami nalo meliphuza strong. Maliphuza libuye lilayita umama yabo. Malayita umama Hotman lam alikhuze likhuzeke lithuthuke sonke yabo. Mara malisithuka sonke mayithama lami into mele ngichazela yona ne ukuthi ni like before liyophuza mele sibiza mina nobhuti wami lisibuze ukuthi sigrand ukudla bukhona sithi akushoda in lisky man before liyoyiqeda ejwaleni yabo. Ngindaba ejwaleni nalo time melihlangana namantombazana izinto ezinjalo yabo. Olida likhuza makalikhuza kanje lithi na le life yami in yabo. Mara nami ngaliblame time ngindaba nalo ndlule ebuzume mina ithama lami lithengisa amabag. Yalithengisa ama side bag lisuke eshawela ngenyawo lelens. Lithengisa amabag lithole nama piece shop nyana libuye lisenzele sibe grand. Ngindaba olila mina melisipana ePick n Pay. Ngathi melisipana Mall of the South. Okay. Meliphuma ekseni abo ma 5 libamba itrain. Leyo spani olile. Sho ukuthi kahle hle mfethu ukhuliswa abazali abafisa impilo because khona nini emhlabeni. Azange bakhethe ukuthi sosebenza kuphi just because kumele kusurvive nina. Leyo yesingindaba mina iHotman lami mele ngibeka phambili. Noma babuya baphethe something melizotshela ukuthi hayi umgaya yabo. Like mebasenzela sonke mara mina iHotman lami mele ngigaya noma basenzele sonke mele ngigaya lithi ba. Mina iHotman lami mase simuvele lensi libuye la isikhothana. Okay. Maliwa isikhothano nalo meliphanda iHotman lami esayidini mara lokho ligeleza. Yabo and esikoleni melihlupha. Yabo so like maliphanda kanjalo mina ukuthi baliphi imali transport lingabhadali transport bese kuza ama complain edladleni esigela like
ngathini like angithi meligelezo Orange Farm yabo Okay. so like lapha melihlangana namanye ama personalities are different indaba likhule grand and malifika la nalo meselihluphe esigela angithi lisaselisha angithi ayazi le style Orange Farm njani iyabheda meselihlupha then nalo la decide ukuthi ni lijoinele igimi yabo lile esikolweni balixoshe mara lilukuliye melingene private into ekhawathi oledi lengela elini oledi melikhipha imali every month transport kayilimbhadalela nesikole and then makafika esikoleni ufika uyamosha ngina khona the time angazi meka failile or wenzeni ophula ama window awasendlini awasesikolweni yo awaphula makaqeda ukuwaphula endlini akashonga into isizile ukuthi oledi lami like sonke like meli esikolweni malithola ichance liyobuza ukuthi umntwana unjani unjani in balitshela lezo zinto lezo then from there bamhlalisa phansi bamtshela ngazi mina mengekho bamhlalisa phansi ngiphuma yabo bamrasele bamchike in agcina naye seka change abona ngithi umuntu yakhona sekayabona ukuthi into engiyenzayo ngibhayisa bo oledi yabo ngenda mina khotman la melingakhira mikhira mina ngikeri 10 rand mangikeri 10 rand mina khotman la ngigama leni leyo 10 rand leyo ngindaba ngiyaza esikolweni yabo maqala bamabo cheese boy yabo ngifike ngiyabagoca mina ngibashashaya ukuthi sidle imali yami ngibashashaya mina yini benza ukuthi angakhira ngathi ile situation mesuku ngindaba into ngathi ngibabhadala transport ngapha iskele and ngaphi thama melingakaspani ngisaspani oledi thama meliphanda manje azange affect lokuthi lo phima lokukhera mina ngiphiwe im affecta mina mebamupha sometimes if you call mara the most iphuma kimi futhi kahle kahle wena bokhirisa ubhuti yeah anye ngisho ukuthi umkhirisa yabo ngimnakekela ezanginakekela ngidabula mangihluphe estradini ubhuti wami ngicabanga yena kuqala before elid netime ngicala ngilanda yena mfowethu ngifuna nje sibuyisele emuva kancane ngokuze umenshina ukuthi itime lakho belisana kuyovala yophuza libuye light oledi ukumlight bekemshaya noma yeah mekamshaya ngempama mekamshaya ngempama mara mekacolisa yena that's why ubona ukuthi namanje basabambene boyi2 and abayazi baphuma boyi2 yabo phemithama lami ekseni masesiphumile sonke sesikela meka ekoleli bakhuluma sesibuye esikela sesamangala hayibo abantu ba right bayahleka ukusize ngani mfowethu ukuthi mhlambe ungangeni indaba zabazali ngoba I think thina especially abafana mawubona oledi lishaywa uzofuna ukuyingena leyo nto leyo ukuthi hayi time uyenze lento le eyihlona noledi lami time so ngipick up ukuthi mhlambe wena nobhuti wakho ezinye izinto ezabazali benu mhlambe akaze nizingene kangako mesingazingeni nami oledi lami lishitshela ukuthi mangilwa nobabeni ningayenze next ndaba lesikubazula neoledi sizingene nayo time angithi udakiwe abe nenkana athatha umese yabo so mikashitshela namanje banokucabana ngithi yazi amanzana abazali ya banokucabana asizingene sesijwayele yabo bacabana manje sephela manje ngijabulela lokho mfowethu ngijabulela lokho kunesimo lana emhlabeni mfethu esama gender based violence kahle you understand so ngeke ngahlangana nomunye umuntu mina athi mina amantombazane ngiwashaya because nama ngikhula ngangibona ubaba eshaya umama so ngifuna ukwazi nje ukuthi wena leso simo leso asikakufici yini ukuthi mhlawumbe uthole nawe sophakamisela umuntu wesifazane isandla mina ngisho ukuthi into kube nami ngiyayenza ma into engisiza ukuthi time ngilikhuluma nathi sithuna ubhuti wami lisitshele ukuthi into kanje na kanje ngakufaka ejele yabo mina already inkinga like sizongokuthi already mina ngambophisi mina mebakwazi ukukhuluma that's why mekashitshela ukuthi into kanje na kanje ingakucedela impilo uye ejele izinto ezinjalo yabo yeah njengomuntu okhulele eChawelo ungathi njani impilo lapha eChawelo impilo eseChawelo igrand
yeah like le environment le grand ziyakhipha into grand yabo mara khona abantu abajajana yeah angasho like konke ama environment ikhona into enjalo yabo ukuthi mina menginokuthi mangiphuma estradeni bathi nayi letha amalay liyaphuza in yabo mara mengingaba naki total yeah total mengingaba naki mina mengazi ukuthi ni okay it's fine ithama lami liyaphuza mara mangifuna ini la kwazi ukungiprovide yeah ngiyizwa impilo yakho is much interesting mfethu manje like sase ku background yakho wena vele wazalelwa la mhlawumbe awunamanye amakhaya mhlawumbe out of the province okuphi yeah iLimpopo yeah kukabo time noma yeah kukabo time nakabo ulidi yeah konke bonke baphumela impompo yeah kuphi neLimpopo iGiyani yeah iGiyani kumalamle mina ngiphuma kumalamle kamalamle so wabulabula yeah nawalabula wabulabula oh okay comparing eLens ne Chawela ungathini ngathini eLens kunabo Cheese Boy Cheese Boy yeah eShawela kunabo Cheese Boy mara ba grand mara the most talents abo Cheese Boy kwela makhaladi futhi eLens yeah nabantu abamnyama bakhona yeah nekhona indawo eLens bathi kusethembelile yeah lapha like imkhukhu kucela nabantu abamnyama yabo khona imkhukhu eLens yeah ikhona monga ngase trade route ngase trade route mall makhuphu yeah monga se trade route baphila monga ngathi uyangase high oily high iboily high kodwa before kunemikhukhu lapha Chillis Town baphila grand like ku grand like nabo Cheese Boy eLens yabo noma bahlala emkhukhwini like mina monga eLens nonye kusho ukuthi umacala uhlala emkhukhwini koro Cheese Boy yeah nye kusho ukuthi umacala uhlala emkhukhwini Cheese Boy onjani uhlala emkhukhwini mara ungahlala emkhukhwini ube nezakho yeah ushayela phansi njenge brand yakho khona abantu mongaya noELens ubone ukuthi lo muntu uhamba ngemoto esoma uyabona uhlala kuphi mongaya la no Chillis Town ngokwakho kuyichoice noma for mina like khona abantu like abangayilandeleli lifestyle luxury yeah yabo khona umunye umhemu wami la esikela la like lo memu lo unemali like unemali unama business mara nyeke umbona shayilibu like tiwagcoka ngakhona ngasho ukuthi ungamnyatha umandamine should uthenge Mr Price yeah ngasho kanjani ungam-undermine namarena unemali ngindaba une security emine nama business kayuthicha usafuna neteaching lo muntu lona ulalisile yangecareer angithi career moyifuna yeah umuntu ngam-undermine umuntu ngano ngiyakuthola manje mfowethu ngicela ukungena kulesigaba sokuthi igama la kaSomnyama Spova ulithola kanjani lo gama okay lelo gama lelo ne it was grade 6 mina mengincane uSomnyama vele yabo mara mengincane uSomnyama kanje mina mangisesena lencendo leza kabenza kaHotman uthi hayi Hotman isikhothane yabo mara mina ngibona ukuthi hayi lento ibukhathane mina yabo ayingihlala igrand indaba like mangibhekile like eShawela mengabulandeleli ubukhothane okay yeah mina mengiya ngama fence yabo mengiya ngishaya ama DMT ama RM mara ngiyabona ukuthi hayi abayilandeleli yabo then kulake ngagcina ngabayibhuja khona yabo mangibayibhuja ngacala kanjalo ke mara mina mengijive before ngijive mengilandelela ibhola kakhulu yeah mengincane ibhola kakhulu okay ngicela ukukhatha lapho kancane konke ngifuna usichazele yona phakathi kwebhujwa nepansula ukuphi umehluko kubhujwa nepansula ama dressing outfit the way bacabanga ngakhona yabo mina ukucabanga ngiprefer okwepansula yeah hayi kwebhujwa so ayifani lezi asifani ngindaba for mina umuntu oyipansula uyacabanga khona ucabanga njengomuntu ophandayo ngithola ubhujwa mama this yakushayela already
thama liyakushayela izinto ezinjalo yabo ubheke like that's why most amapantsula anama air ngezinto ezinjalo yabo Yeah, ile yeah. uyakhule ngakhona Oh. yeah bathi bayashizila yeah Okay. Yeah. bayashizila bathwele kanzima kahle amabhujo kahle singawafanisa nabo skri kahle yeah Screw, ngofana screw. mina ubheke like most amabhuju mawaphuma kumabhuju abayinika Oh man. Yeah, maningi. ubheke nama outfit wayo sometimes ayafana ipantsula lohlizi lipantsula noma ngathi ubaba sekamdala uyambona Ipantsula. ukushayela ama dikis nani actually ukuthi hayi ngipantsula Then- namasupheka ubheke nasemamol nokubabona abo time abashaya ama dikis Yeah. ne all star yeah that's why mina ngithini ngibhuju mara inqondo yepantsula Okay. Mm. Yeah. ngithona Ungaqhubeka busachaza. yeah bosachaza ngosomnyama ukuthi ubani usomnyama Yeah. sport usomnyama angazi ukuthi uhlale eDeep Kloof or if akahlala eDeep Kloof eOrlando somewhere la mama ngimbona kuphi ku TikTok mangimbona ku TikTok mega jive yabo ngamlandelela mangimlandelela menginokuthi ngithola abantu bakhuluma ngabantu abajeva mina mengifika ngibatshele ngale yawo somnyama yabo bayisearch izinto ezinjalo then mangithi grade 8 mangiphume primary like that time iskills vale mengiloko ngipractice ukujive December yonke ngipractice then mangithi grade 8 mangifika vele escale level 1 ngafika mekune event yabo like mengijive eclassini abantu mebazi ukuthi ngiyajama kwama classmate wami ngaba ne event makuba ne event baloku bathi ngena mikwama classmate baloku bathi ngena yabo hayi mina mengingazizwa ukuthi ngene yabo then ngaba nalento leyo ukuthi ni ngifuna ukufana noSomnyama and mengibona ama video kaSomnyama ajive escale yeah yabo anami vele kungena kwami bangiphushile ukuthi ngingene amangena ngajive from there yabo ngaqala da ke kubona ukuthi what I think at simple yabo ngiyabona abantu bayangihlanyela abomemu izinto ezinjalo yabo and then kuyi Friday isikela masiqeda ukuphuma ngalelo langa le masengijahela Monday ngidame ngaza ngibuye kuyojive abantu bazoba bakhuluma ngami yeah manje sengijahela Monday yini ebeyikuthusa ukuthi wena ungafuni ukungena lapha mekuyi crowd yabo eh yeah mekuyi crowd plus yabona nawe mekwabantu like mebagcwele abantu abamehlo abantu so abantu bazelaphi ukuthi wena uyajive because manje bo uveze ukuthi kwakuvala ikolo December wonke upractice ukujive yeah ngibe ngajive esikoleni oh yeah from there ngaba nefoni ngaqala nami yabo ngashaya iTikTok ngaya kanjalo ngaba neFacebook yabo ngithi ngibe ngicine ngilandelela lempilo ngiyabona ukuthi okay ngafuna ukuya phambili kumele ube neFacebook kunabantu abaningi Insta TikTok ngiyabona nami kanjalo yabo mara like lama video la like nami ngingabheka like mengishanga ama filter yabo wa TikTok ngibona ukuthi amsangano la manje uSomnyama mfethu ngasho ukuthi yini into kahlahla akuinfluence ngayo uze uthi nawe mhlawumbe ufuna ukuyibona usezingeni lakhe noma uyifanise naye into engiyenzile ukuthi ni like lema ithandwa ngabantu and nami mawubhekile ngifuna ukuthandwa ngabantu yabo yeah so like mina mangisagele mebangibiza Somnyama Sport yabo mara ngabona ukuthi hayi nami thi ngishayile isithunzi sami ndaba lo Somnyama Sport nami ngachange ngathini Stalsman Sport yeah isho ukuthini leyo nto Stalsman Sport Stalsman umuntu onestyle labo oh yeah okay yeah ngithola ndaba like mina like la ngihlala khona eKaslam ne abantu ababhaye like bayangincanya like outfit yami yabo that's why mina ngikutshela ukuthi ni wena ungawashaya ama Nike mina ngigcokele simple mara smart yabo yeah yimi ngizothatha abantu phela abantu babheka ukuthi umuntu ugcoke kanjani hayi ukuthi wena ugcoke ini yeah yabo manje igama la ka Stylman Spova mekuyimpahla lezinye impahla le oh plus kanye ngiyajive yabona istyle ngisiyacaba siphele ngamajini halini style lebheka izokusukela manje anami ngiye ngijive ubani wezana lo gama wo le gama leli ngigawe ngokhetho okay yeah no enelo mezi2 like mesi3 mesiva c3 obeni scheme yeah c3 Okay. mekuyimi ukhetho enelo uenelo mesibi uzwitro okay ngina yona mithanda ukucula okay yabo
ukhetho mukudanka ukhetho yabo ukukey indaba like mukumuntu relaxile yabo yami ngingazilandelile izinto lezo bese uenelo le uzitro methanda ukucula le yabo like misihleli la eklasini esiculele uzitro lo bathi ngihamba noSpova la izinto ezinje mara mesihleka benihleka imbebhima mesihleka yabo umuntu mekayafaka umemo ukukhetho yabo athawe intwana yami yashisa yabo mara mina nokhetho uma sesiye toilet mesiyilaha le ndlela lesitha le yahlanya le yabo okay mara yona mesigale into ukuthi amacala yabo naye macala agcina like ini angasayilendelile yokucula yabo abamchita nje manje ngokwakho ukucabanga mhlawumbe ngicela ukungitshela yini lengake emjiveni because mo vula TikTok yabona maningi ama video omjive lapha maningi oPeanut bajive kodwa bane following eningi uyabona ukuthi abantu bayithanda lento yomjive yini engaka kumjive like ukujive ne mina for mina into enginothisi ngokujive nginokuthi endlini ngicabane neolile maybe ngenze something mangiphuma abomacala bami ngithi like bahlezi bane speaker bashaya ingoma yabo nami ngifika ngijaye mayiphela yonke lento lokuthi ngibuyikulwa nomama like yonke total mayiphela mase ngifika endlini ngibuza olady ma olady ugrand yabo athana kuyakudla lapha siphakele ngiphake ngigeze ngilala yabo and mina ukujive like ngijivile ngendaba like ngikuyisimo ngikuso that's why ngabe ngalandelile ukujive okusho umuntu udansiswa isimo asuke kuso abanye like abanye bajivela ukuthini ifashion yabona kuba makuvela ama TikTok dance challenge umuntu uzojive ngendaba yabona ufuna ama likes angithi yabona ukuthi no ile challenge le ihamba phambili no abanye abantu bajivela lezi zinto lezo yabo fana nomuntu obhemayo khona abantu ababhema ngendaba like babhemela ifame aphume abambe ipipe bavayo noma cha bahlala emaphakini babhemela ifame ukuthi abantu bababona yabo ukuthi babhema ukuthi bayabhema bese kukhona abantu babhemele ukuthi izinto ezindlule kuzo yabo na umuntu obhemayo mangalanda umuntu obhemayo manje noma angabhema izola angabhema kwamara abhema ipipe yabo umbuzo ukuthi ni wayobhema lo muntu lo nyeka kuphendula akanazathu mara khona uzomlanda umbuzo ukuthi wayobhema yabo yabona uyachange for ukuthi umbuze le question le a change ebusweni akubuza ungenapho ndanye usambuza futhi uqinisile lapho usho ukuthi abantu ababhemayo abanye nje babhemela ababhemela ifame abantu abaningi babhemela ifame mara khona abantu like ababhemayo futhi niya mangibhemile ngizizwa ngcono yabo so lento ifana nawe mojive uzizwa uba ngcono kahle ukujive ipainkiller ku mina nokuthi naseklasini ngingana meme yabo ngishaye set ngisijivele ngi1 yabo abomacala bami nabo baloku bangishayela imoral ngapha baloku bangiculela yabo ngiba grand nokuthi sometimes ukuthi ngenze something edladleni olida lenkangi malokukhera ngiphuma ngikhenile nami ngikwatile strong ngifike lapha ekseni isikole sikakangeni ngisijivela yabo iqiniso mngana ukuthi lento yokujive iqeda icathulo Kona le style lesisangena bathi isijipa isijipa ayizona khala ngaso zero style lezo yazona ziyaphela zona makuye ngokuthi umuntu ujiva kanjani ngoba ngisana ukubona abajika la kuba ngathi kuyashelela kanti ihamba nesicathulo kuye ngokuthi umuntu ujiva kanjani and kuya nangama challenge ukuthi umuntu isiphi style asijiva hayi ukuthi wonke ama dancer aqeda isicathulo wena awaka waqeda isicathulo wakho sesigela yani ukushaya usho ukuthi asilast nje 12 months isicathulo sesigela sami safika angithi mina olile lami langitshela ukuthi ni lesicathulo lesi esibona sinjani and liyazi ukuthi ngiyajiva ngithi la ngitshela ukuthi asaphela lesicathulo lesi uzova ngephaqa esigela Bayina lento le mangichava ngijiva great ujiva ngebhasopa ukuthi ibhasopa le ngijiva ngayo la uthola intombi engake la kumjiva wakho azini
ziningi mara mina into engiyifundile ukuthi once wabana something ne abantomazana bazaba baningi and like ngibazile babaningi yabo Yeah. indaba mabaza kanje fira abanye ngijulile nabo yabo abanye mebangifuni yabo izinto ezinjalo mara mengibona manje ukuthi hayi intomazana like mengibona ukuthi lo mntana lo muhle strong muhle ya mara like mina ngiyasibheka mangisesibhini ukuthi hayi lo mntana lo akazelanga mina lo uzile into nayo yeah uzile into ngina mara like now momchita like uBlomi one yabona ukuthi la ngeke ngilunge la anyeke ngibambe total la ngingabamba so into engibonile ukuthi hayi yabo yini usuke emuhle kakhulu umuhle kakhulu now yazi itype eyihle kakhulu like akusunyeke uyibamba uyiwani yeah anyeke noma bangathini loyo muntu lo wena umjita usho ukuthi kunama third party leyo ntomazana le yihle cabange iapproacha kangaki isayesigela ifike esigele approach futhi isabuye bese wena kanje wena cangathi loyo muntu lo ngamenzelana wena phela ugel makavaya uhlangana nabantu ababetter than wena yeah but okunye ngithi ugelo omuhle ufuna naye umuntu ongekho handsome hayibonke le ithi mina ngitshela ayikho le ayikho le nto ayikho lese kwena manje jola nogel ne majola nogel okay fine ni grand mara mina ngina something yabo and le ntomazana le ngiyayishela ugel uzobona ukuthi manginale ngizoya kude manginale anyeke ngiye kude phela le inemali le yabo le yapha yabo abanye nyeke bakushiye mara abanye bangakufebela yabo so kuya ngokuthi intasami ngithini like mangingathola ugel mele ngenze sure ukuthi ugel akawazi ama insecure wami yeah nginda if mawazi ama insecure wakho chai yabo so like now mele wenze sure ukuthi ugel wakho like uyamhlula ngengcono yeah yama umjitha vele mele umbhithe ugel ngcono vele uzokudelela lento le manje mfethu uveza ukuthi into nobe obenazo noma ekujiveni kwakho nani iattraction eningi ike yaba kuwe especially abo girls so idiscipline kuwe ibe njani ke lapho udiscipline kanjani wena ngoba ngiyacava amajita amaningi once baba na that smallanyana fame all girls on me all girls on me all girls on me so wena ke mfethu waba na idiscipline or nawe mhlambe isimo sokuthi akusaqalwa imele ngibe na 5 yami nje ebhekene nambangazana ubhizo uvalele lapha mengibaphethe bona yabo mengibaphethe mami olila mele selibone oledi ukuthi sekumoshakela mele ngitshela mina like nabangani bami abangilandini isisebenzisa icondom yeah olila mele sisikele like malikutshela oledi uba namahloni yeah yabo mingiba namahloni ngithi ama olidini manje tosikhuluma phambi kwabangani bami yabo mara fema senginogela social riding ngicabanga riding yabo ukuthi oledi lithik kanje yabo like ngema10 masiphuma neoledi semamol mele ngibonisa abantu abahola in abashy riding ama ARV clicks mele ngibonisa la lithi uyabona yabo so like now umuntu mele usichoose ukuthi ukhetha yipi life mina oledi lami like umuntu engathi ustrict ne mara same time yakulightisa yabo mina oledi lami ngiyalisaba mina oledi lami mara kusumuntu ongathi uzongishaya like uyakhuluma ngami ngakhona like ngiyezwa mangakhuluma nami ngiyacona shothi likhalima ngamagama ngamagama like oledi lami umuntu okhuluma amagama ahlabayo oh yeah ahlaba amagama akhe strong and mase uhleliwa uyabona ukuthi bona yahlaba kodwa like makangitshela ngimthathele ekhanda yabo ngiyamphendula mangiphendulele emazinyweni yabo or ngimphendula athi uthini ngiyathula ngithi angishongo next mara mase ngihlele ngiyi1 or mangiyolala yabuya dayiding ukuthi oledi lithi yabo yeah so like ngiyabona ukuthi hayi life inkunzima yabo ngidabela mina oledi lami malingitshela something kumele lingibonise and ngiyayibona leyo nto le imapha amagama mhlambe oledi lakho elakushiya nawo mhlambe ngelinye ilanga manje argument namanje asahlele enhlizweni yakho enhlizweni yami oledi lami ngitshela ukuthini
into ekhethayo uzochubeka uhambe nayo yabo mina ulimi lami like lingitshele like ngesitsonga yabo ukuthini mina ngathi nezulu nani icabala ukuthi into elimayo uzoyika yabo sini ngesitsonga silisu sigcwalako lokho school utashika yabo yeah so like into engasho ukuthi ya nano isahleli nano yabo so like nami nokuthini mangibhekile ngithi namhlanje ngikhalela ukuyenza something yabo mara ngiyabona ukuthi dade ngizongenza kanje and already lithi yabo akukhulisa kanjalo amagama mfethu mina already lami ngathi la ngimotivate yabo mina ngisho ukuthi already nithama ama role model yabo mina mangikhula ngifuna ukuba i-time lami angiphiki mina limshaya already ne ngifuna ukufana ne-time nami nithama lami la ngitshela ukuthi ni mawuthanda icherry ungayithandi kakhulu yona iwena kumele uyenze yona ikuthanda nami ngiyabona cabanga ubaba wami umshayeka ngakho mama mara namanje umama musahleli yabo and namanje umama kathi ini time liyamenzela yabo namanje libike umbhayili ifoni angazi uma ulile yabo izinto ezinjalo ucabanga ukuthi yini mngana amenza ukuthi kube naleyo nto yokuthi ugele womelo wenza ukuthi akuthande mina ngithi mawufika mashaya inyameni khona awuzohlala usho ukuthi into motivate abantwana leyo phela nami manje ngaba necherry ngishaya mangingashaya izona ufika uyishaya mina mayini nami izobona ukuthi le feeling le uma qala naye angakafiki la so ngisho ukuthi yiyo lento leyo eyenza ukuthi ukela last now usho ukuthi akusi ukuthi umthengelani umphani hayi nangu usima uye kuGosihlubu cabanga uGosihlubu namalini miki na khona umunye ugelo eseKastlam ish inkinga angifuni ukumusha ne noma ungamushwa igama ungamshonga igama yabo like mina mingazi ukuthi uyafeba mina ugelo like mingihlezi nginayo yabo sikhuluma izinto ezinjalo mikajola ne out yasesigela yabo out mega crane bisajola nomuntu onemoto same time yabo leyo out yayazi wena le nemoto le yasesigela lesesigela ngiyayicafa yabo ngidana ihlala la eKasi yabo mara bahlala endaweni eyi1 mara mengibona ukuthini le eseKastlam le yabhayise mayifika yamqova bayakubo every day bayakubo yabo le imoto iza sometimes yabo mara ugelo sasenale esesigela shukuthi mina ngifunela ukuthi osho ukuthi le ile mshaka kakhulu yabo le esesigela mina le lesesigela mina ukuthi mayimqoba ingasho ukuthi ithatha icheese mingayisho lento le mara kusebusuku mingamtshela ukuthi ithatha icheese mebavaya imqokisa icheese la yona ishaya iskip abavaya ayishuthi kahlahla wageli nabo kahlahla hayi anke amantombazana waza afuna abathembakalanga angeke futhi baphinde bathembakale wena uthanda uhlobo olunjani lo muntu wesifazana mina ish asikhulume ngalo naye manje mina manje ne hayi anginagela are you sure ngisho like ukhona ne mara nye ngisho ukuthi ukumetric but then ugeli December mengathi she's going through a lot yabo okay mangimbuza ukuthi yini into ovayo akangitshelanga yabo so like ngazibuza mina ngabonisa umacala khona amacala bathi udlotliso yabo so like leyana umuntu ongilayitisayo kakhulu okay yangisilele like ojula nabogela abaningi so ngilayitisa ethini if ugelo wakhe akafuna ukukutshela ukuthi kwenzakalani utshela abantu yabo nami lento lemini mangihleli nge1 ngiyayibona ukuthi amacala ukhuluma iqiniso phela like mina ngikwazi ukuthi if ngilini olile ngimtshela ugelo wami if kwenzakala kanje ngimtshela naye mekangitshela yabo like umunye nomunye amazi umuntu wakhe like uyamazi umuntu like nami like makuvaya isikhathi ngiyabona akusafani yabo akusafani ngibona ugelo amangene ku WhatsApp apost status kodwa akuphendula akangiphendula esikhathi message ngusendizo akangiphendula total ifile vele your relationship asingisho ukuthi khona umunye athi yabo wena bakaniphinile baphina umunye
So going back to the question ebuzwe usihle la ukuthi wena itype yakho umuntu onjani? Type yami ukelo simple man yabo mara yena ukelo mila gcoke Yeah. abe ne-dressing sense abe slender yabo abe namadimpoli bullet hole bullet hole. yabo eshaye ngecat dog Hey. angithola Okay. ukuthi dark or light skin doesn't matter as long as slender smooth. Hey, kuma comment section lapho. Na nguguy baphethu is available. He's ready to mingle. Lapho ilending. Manje mfethu awungitshele impilo yakho ebukhothani ujoine nini ubukhothani? Mina ngijona ukukhothana nginganga 5 years 6 years. Mina ukuthi ngibuye ngalighting la ubhuti wami. Okay. That's why bona ukuthi hayi mina ngibe ngaba smart yabo ngina ikhotmana mina ngihlalisa ningisikela ukuthi into ikanje nakanje ilungisa kanje yabo ndaba like mina ukuthi mangicabane neoledi yabo ngiliphendule yabo ngithi ngisasentwana nginalento ukuthi hanyeke bangishaya yabo mara mase ngiyakara ikhotmana nami lengitshela ukuthi hayi ba ngeke uzoringa nomuntu oledi kanje yabo mina ngibamba kanje lengitshela ukuthi hayi yabo ngeke uzoringa neoledi kanje sengingabona ukuthi hayi yabo uledi mele ngilihloniphe ngithona. So ubujeni bakho bobukhothani boqale una 6 years. Ngina 6 years and mangicala ukuthi like mengifuna mengingafuni ngicala ngindaba eGotman lami kuyini and mina like eGotman lami like masilwe isikhuthi malimi balibiza magolide Stapura yabo nami nginalele mangiva eStrat mathi ha ntana ka Stapura le miya yabo silento le mengikayirene ukuthi asho ukuthi eGotman lamusa lamosha musi yabo nami ngaya ke ngajoina ke ngagcoka lezo zinto lezo yabo mangigcoka mara like nami ngithanda ububhutsha. Okay. Ngiyabona ukuthi hayi yabo ubukhothani buyamisa ubukhothani yabo injani impilo ubukhothani mfethu like da philwa grand the flop yini ukuthi siyabrekelana strong ngithola wena manje ungathenga isinye iskipa sawuma 6 something mina mele ngenze sho ukuthi ni yadlula lo 600 yandlile le 600 indaba mina nami ngiphakamisa igama nawe uphakamisa igama i-challenge yami le manje vele lempilo obukhothani iqiniso ukuthi kuba naleyo yini ama gigs la ukuthi kuyochonyelana ngeimpahla ziyashiswa ezinye zadatshulwa ezinye baphisana ngazo ngale iqiniso le mara manje angisazi manje ngikhumula la time iHotman lami lokuthi livaye liye emagigini mara malibuya lisana skipa selishaya ivest yabo andewoleli mina ngajump next angisho uHotman lami ukuthi ni hayi leskipa ngishila yabo ngishini medium yabo mara mase ngizwe estradeni bathi hayi baba iHotman lakho izolo lifikile baba lishisa ikipa in yabo so angabona la kusho ukuthi okuphilwa kanje vele yabo thenga lokuthelwana ngama ultrameli yabo like kuyabreakiwa total yabo kuyabreakiwa kushiswa imali yabo so ngabona ukuthi ni okay bukhathanini kuphilwa kanje nakumabhutsha amabhutsha iflopa yamabhutsha ne like amabhutsha yamonela okunomono omningi ama idea ikhothanye zamonelana ne mara ingaleyo ndlela zingamonelana mara uzibona ukuthi no cases grand sesivazi ithabo macala ke amabhutsha yamonelana kakhulu abona like mawebhutsha ne mina into ngizokubasela ngamele ngibamba ugelo wakho ukuthi ubaseleke into esibaselana ngayo yabo nokuthi mina mile ngibe nento kanje ngithola ukuthi ngindlule we shoot kahle umona awamabhutshwa kahle ukhandwe ukuthi nithathelana bogel yabo that's why mina ngithini mawibhutshwa ngiprefer ukuthi ube nengcondo yepower ngithola ama power like angakwazana nono akwazana strong mara yababona mama semjiveni labantu labo ukuthi nayo bajiva bonke amapantsula amapantsula bajiva bonke mara mabaphuma ngegate zakhala futhi bayashaya mara mabajiva nyeke kuyibone lento le ba grand bacelana netosa angilayitise la yamlayitisa umacala so yini into yakukhipha ebukhothanini mnganami ngathi isikhathi mase yangithi like ngifuna ukujiva izinto zamabhuji indawo kaSomnyama ngisho ukuthi yini into engikhiphile le
So ubhuti wakho naye usasebukhothana noma sekayekile. Sekayekile ubhuti wami. Usasekhona nje ikhothana. Sasekhona ikhothana. Yes. Sasekhona mabhuti wami sekayekile sekamdala no. Phela Sekalandelela ushebe. ngagcina le ikhothane lezi mina lezi bezihamba ngamakhwantami du Hayi. ziphoselana abantu ngamaltramel zichithe phansi utshwala ngagcina lezo Ezakudala. ezakudala Mm. ezinja izivi exclusive ngani lezo Ayizona ngathi mina ukugcoka nemali. Yeah. Yabo Steve. Le ukuthi basashisa impahla. Hayi, Abasashisa impahla. Yabo Steve. Cula kuphela khamba ama gig yabo. Dezinja. ngicela ukubuza nje last question mnganami so wena usana 6 years nyakuzwa ukuthi uthi bo themba ubhuti wakho ebukhothaneni futhi boyiswa kuye manje la umbuzo enginawo ukuthi I think mhlambe you were the youngest lapha noma bebakhona abanye abantwana abancane Amikuyi. Nama like mikuyimi yabo. And like into engiyenzile ukuthi ngihlale neHotman lami kakhulu. okay Like Hotman lami movement mengibonda nayo kakhulu. hayi ukusize ngani ukubonda neHotman lakho Into ezibhaya yabo. Nami neHotman lami ilungu ngilayitisa ngabo macala. Ngitshela ukuthi lwake kho grand lo yabo. Yambona unjani uzokwenza izinto ezikanje ngingamlaleli. Kuze ama case endlini wathi ngenze kanje na kanje estradini. Yabo olidi lami lingirasele ashaya ibombu uthi amazo angaphumi next ahlala endlini ashaya ibombu. Yabo the next day uzongikhwaza ngitshela siyabona into mengitshela yona. Unokulibela umention enye into la ukuthi unokuxabana neOlidi. Umuntu ohluphayo kahle kahle. Mingihlupha. Ngisahluphi manje yabo. Bowenzani? Mengibuye ebusuku mina. Yeah. Mangibuye ebusuku ngifike ngijump ebonda ngingena. Ngikokode mangikokode Hotman nami livukile ngivulele lishaya ibhomo ngingena. Yeah. And mina bangenzi next. Mawuzoshaya ibhomo ngivuke kuseni ngesigela ngithi ngifuna imali yokukhera. Bashaya ibhomo na. Yabo. Phone ngithi mengishiya phone. Yeah. Ngibuye esigela ifone ayisekho. fihliwe And with that phone Yeah. ayikho into engizoyenza. Mawubuye ebusuku usukubuya phi? Ish. oledi mele malibuka le video lazi ukuthi wena mawujump igate bobuya happy Awuke wangithola mawulidi. Yabo. Yeah. Khona enye ichiri mengijola nayo ekhaladi. Yabo. So Okay. like ugeli mekangishanga 2 years yabo. Ngisho ukuthi uye mekangigangisa. Nginaboleli ke wangithola makangithola angishaya ngeplanka yabo ngangibhekanga mina ukuthi mawulidi. Ngagijima ngayendlini mangendlini zakhala. Masikhala aya kabogela batshela ukuthi ni ugela phuma emva kwami yabo. Izinto ezinjalo. ugelo waphuma ko Mengimekile. Angithi amacala ami wasabangilaga. Bathi wena lesi sakho sakuyenzisa in. Ngami ngiyabona ukuthi baringa ivara. Yabo. Usukuhlezi naye kulobusuku lo. Ya sibasihle. Yabo sithatha amawoko yabo into ezinjalo. Yeah. Ankinga nginugeli mengimncane ukuthi unezaka. Ngishaya kodwa every day. Yabo ngimekangibhayela. Yeah. kahle bekayishuka mama lakhe Ngingasishuka ma. Nika ne tears ngishaya nge-tears ngingasishuka ma. Njani ugele ekhalata abahluphi? Luyami kangahluphi loya. Luyami ka grand. Cause ngathi babe bashayana laba. Yena mika ngikuthi ni angibambe ngamashima meka ngangishaya. Nami ngikhina. Angimtshela ukuthi hey. Mengimtshela ngesitsonga ngingamtsheli ngesizulu. lela khala bilikhuluma isiZulu Yeah, miliringa isiZulu. Ne English same time. Yeah. Phela bese ngifuna ukwazi ukuthi mnganami shuthi walishela ngesilungu vele la khala delelana Ngikhala ndilama ngilishela ne. Angisakhumbula yabo ngindaba like maybe 3. Bahlala echartini li1. Then mina khona enye mengivana bathi upapa leya. Leyana ayi. Le jolena labantwana bayi3 bangasa. Jo Yabo. abangani lawo ntona My cousin. Mina ngafika ngatshola na 2. Labangazi ba find out ngangithola. Lead.
Athe ngathi oyi1 mekazi mara lo munye mekangitshela ukuthi nangizoma khwapping la yazi ushine sinomntana kithi. Then angazi lo mingishana straight ubeyabona amachete bacabana. Into yanini le? Ngishaba uma grade 9 da. Yeah, grade 9. Yo. Vele besase ama teenager lapho. Usadidekile vele. Manje uzizwa unamandla ngoba manje uphathe into ezi2. Mingizizwa vele. Le iqiniso plus kayikhalad. Eish. Yabo. Mingizizwa kakhulu vele. Ngithola ukuthi angiphethe ikhala phela kusinoma ubani obamba ikhala. Akusinoma ubani. So looking back impilo osuke kuyo namanje ungathini ngawe mfethu? Mina ngathi ngiproud ngawo. Yabo. Ngidlula into enezibhaya kakhulu izibhaya. Eziningi kakhulu yabo. Ndaba khona the time ngaye bar like mangidlala ibhola. Ngibuye ngakhawatheka. Mikuyi Sunday and le Sunday leyo angazi like mingenwe yini. Mangivuke ekseni oledi lami liclinile lenze yonke into liphekile Sunday kushaywa irice yabo. Nami lelo langa lelo ebusuku kwakhona ngilale ngingagawulanga ngivuke ngiyagawula. Mangigawula oledi lami lithini lithi asivaye esontweni. Mina ngiyalitshela oledi ngithi hayi namhlanje mawoledi hayi. Ngithi skin phela that day mikuyi final and mekunama scouts. Yabo angiyalitshela ukuthi mina ngi yabo it's okay. Mangithi okay limengilate langa la khona ngikane mala taxi. Ngavaya nge-taxi mina before ngidlalela like the team lami ngidlala ePhucweni. Okay, yeah. Ngidlala ePhucweni then like electronic mesidlala kulo eside ne main road so like ngidlula imoto eziningi baloku babona ukudlala webhola yabo. Okay. Then ngikwaze elinye ikula maliza lekula lela khona enye meshijimisa bathu uThepiso. Okay. Mayishijimisa kanjalo sintwana yashijimisa firi mayishijimisa lekula lela la ringa nayo yabo yena isitshela next. Okay sharp yasitshela ukuthi ni Friday sine game ebusuku ngo7. Yabo. Okay saya firi masiya mina kule team le ngathi ni Messi2 esibahoti. Okay. Yeah masiya sadlala sayishaya le team le masishaya leya yabo yasitshela ukuthi ni ifuna ama play just choose ukuthi ifuna lona lo yabo. Yeah then mawa choose mina mangichoose le yangisa kuni wintanga zami. Yona le ekula. Yeah mengisa wintanga zami. Mangiye kwintanga zami ngithi nawo yazi masesemusha musibaya kunyatha abantu yabo. Yeah. Bayakunyatha then mangifika the first day game time ngayithola sekusele like buma 3 minutes yabo bangifaka. Mabangifaka sadlala yabo. Ngashaya ipala. Eish ngithona. Mara lelanga lela strowila swina. Ngashaya ipala from da kulanga thola khona ke game time ke bayabona ukuthi liyashisa. Yeah ngadla sadlala siloku silala ama match siwina abanye ezidliwa abanye sidrawa. So le Sunday le mekuyi final bethini bethe if siyawina ngithona khona abazo scouts abayodlala overseas. Okay. Yeah. Then mina ngifike late vele meslidwa iscore mekuyi 2-1 ngibaslida yabo. Mabaslida kanjalo ngafika ngathatha ikhadi lami ngababonisa ngayikulo coach lo munye ngambonisa ikhadi athi okay sharp khona enye intana naye yakora fade kabayi 2-2. Okay. Makubayi 2-2 ngangena kadlalwa yabo. Makudlalwa ngiyokora da yabo maqeda ukupass ibhola vele yabo. Ngiyalanda nami ibhola mangilanda ngiyajumpa ngiyalihida. Mangilihida no keeper like ngihlangana no keeper so yabo keep ungishanga riding kanje. Okay. Yabo. I like mina like le team lami singazi like mebashilo ukuthi ni leyani ikhawathi leya. Mina ngikhumula time sidlalele home yabo mazidlala mebangibamba like kanje bangibamba. Yabo babagama red card yabo ucoach angikhipha thazo khawathe. So that day mangihlangana no keeper angikhaba like ngaphelelwa umoya. Yabo mangiphelelwa umoya kanti ngikorile mina ngibonanga ukuthi ngikore ngekhanda. Ngibona enemesi siphelile isikhathi ngibona bonke abantu bayangena bayangijabulela yabo. Lapho phelelo umoya. Yeah abajump ukuthi ngiphelele umoya yabo. Ngihleli phansi ngiloku ngiya round so. Abajump next yabo. Mabangajumpi kanjalo bayangibamba yabo bathi bangiphakamisa yabo. Ngiyaphakama nyawo. Mangiyo bathi uzana namanzi bangithela ngamanzi yabo bese bangikhipha bangibeke esayidini. Mabangibeke esayidini kanjalo ngahlanza. Yabo mangihlanza kanjalo
bangibuza ukuthi ngingitrend or bafonile ambulance yabo bafonile ambulance mabafonile ambulance bafonela neolidi bathi mina ngise clinic yabo eclinic bangitransferela kuphi eBhara yabo mangifike eBhara mikusebusuku ngabo ma 7 ngifike eBhara then sahlala eBhara the next day bangi-admit mina neulimi sithi ntebe uma 1 week yabo so like siso sami like saqala sakhula yabo masikhula isiso kancane sakhula asijump vele asijumpisi sakhula yabo masikhula kanjalo isisu ngiya kuma scan in yabo bayangitshela kuma scan ukuthi ngiphuleke ipancreas oleli lami lababuza ukuthi umuntu lo muntu uphuleke ipancreas kanjani indaba ipancreas isemva kwesusu yabo and lo muntu ungikhabisisa yabo then from there ngaya ku operation baqala bangifaka ipipe eliyi-1 yabo le pipe la trainer lamanzi lawa la train yabo mal trainer angazi kwenzakalini ngaxoleka ngaya kuphi ICU ICU ngahlala for 3 months yabo mangihlala for 3 months ngenza ama operation i9 mina noma ngingakhumulela uzobona ukuthi ya bangishaya operation i9 then khona ithuya yi ngizinhlizweni yabo mase nginamanzi enhlizweni yabo so like meba lama phepha lawo mewadonsa lamanzi enhlizweni yabo so like mangise ICU iolili Melisa lona that time ngise ICU Melisa kayi2 belingene ekseni ngabo ma 10 plus futhi ngabo ma 2 yabo mida visiting hour kunama visiting hour i2 so ulidlama lokuliza kanje time ne hotman angithi bayaspana vele mabaspana mabathola something bagayi olidi yabo ukuthi ligibele lizongibona ulila mina ngakwazi ukudrive liyaza feri olidi lizongibona kanjalo yabo mali ngibona kanjalo ngiyaphuma kwa ICU yabo mangiphuma ngiyabuyela futhi yabo mangibuyela mebathi ngine disease angazi I disease ya like angithi yabona ewodini kunjani mara mina ngihlala like ngi1 like lesike yabona le room enjani mara ngaphakathi kwele room kune room kanje ama glass okay yeah ngiphila ngemshini lapha yana mara ukukhuluma ya ngibona umuntu ngiphila ngomshini mangiphila ngomshini kanje bathi ngine disease abasafuna umuntu angivakashele kuzovakasha already ne time nobhuti wami kuphela yabo mabangena kule room lela memele like bacuke like something izoba cover ama glove in affected so like dieting khona le time ngabuye ngaphuma futhi yabo mangiphuma ngabuyela ku stray kokugcina lapho mangibuyela kanjalo angazi kwenzakaleni imshini yacima mayicima kanjalo bayenzani bafonile olid lam yabo bafonile olid balitshela ukuthi sengivayile yabo mabalitshela kanjalo olid lami lahlanganelwa ngekhanda laphuma ngagcokanga icathulo lavaya la yakuphi la gijima like belifuna ukuze eBhara ngenyawo maligijima kanjalo lafika la robotini yabo malime robotini labuyela endlini futhi lihlangane nekhanda yabo nami lento libangitshela masengiphumile labuyela futhi olidi malibuyela lifonela bani itime ne Hotman lam lithi afumana kasekho yabo babatshelile ukuthi kuthi angisekho baze bazothatha isidumbu mabafika lapha yana bathola kuneheshi same time bamile ukuthi olidi lam lisayini bangithathe ngivale yabo so like mabafika lapha olidi lami ni time lam uphuta mvele like kumuntu like that mimshaya straw mekangangeni akavuma ngokungena babafaka iroomini bakhuluma nawo in babafuna ukuthi basign yabo olidi lami lingavuma olidi lami yabo alisho kanjalo babashiya iroomini olidi lami lathandaza yabo bathandaza kanjalo balibiza futhi bathini longibona kokugcina yabo olidi lami alifika angithi like mase bangivale ngikhethinise kahle ukuthi abantu bangaboni olidi lami alifika malingena noba bafike bangibamba izandla bathandaza yabo mangithandaza kanjalo umshini washaya futhi washaya umshini futhi waqala ukuspana yabo waqala ukuspana like that time ngiseBhara like olidi lami ne time like mibaya esontweni yabo bafuna ukwazi ukuthi akwenzakalani inginda umuntu unyeka imali kanje ngebhola yabo so into yenzakele lapha yana ukuthi olidi lami la ya EZCC
laba cela ukuthi ni lifuna bangithandazele yabo malibacela ukuthi lifuna bangithandazele labantu laba bathini bathi hayi abasabavumi ukuthini ebhedlela abasabavumi ukuthini bazothandazela umuntu yabo mara mina dayiding mangida esibhedlela mingibabona amanye abantu bezikusisi bazothandazela abanye abantu yabo so like mingibona ukuthi ngisho ukuthi kule lama bafuni total ngindaba like ngibonile ukuthi if now ungena iZTC okay ungena nabe sothi mebaza bona bazokuthandazela mara bathi abafuni yabo so from da ngagcina mina olilama ngilitshela ukuthi ngiyababona abanye beziSC bazothandazela abanye angimtshelanga next namanje akazi so olilami la change isonto like kwenye isonto yase flag 14 yabo laqala la sonto la balitshela ukuthi kwenzakalani yabo mina idisk angikhabatheka ngindaba emeli ngikhabathe nginzi ukuthi ngikhabatheke ediskini nginami babona ukuthi ngithi ngizokuvusa mina yabo and umuntu ongikhabathile umuntu wakithi akusumuntu wangaphandle umuntu wakithi mina ngikhabathile and makangikhabatha kanje ungikhabathela ini eJaridi lasemakhaya la kaMagriza yabo ngindaba like uMagriza wami mika namantombazana ayi2 plus uthama mukubi 3 yabo so like obvious angithi like makujalo amantombazana mela yoshada vele time wemela seleni eJaridi so like abantwana bakabani bakamamncane yabo mawaza igoli bazele kubani bazilikithi vele yini yeah mabazela kithi time it's new lit baba faka ispanini basipana baba grand yabo so mababa grand angazi ubekwa yenzakalani babuyele ekhaya vele babuyele ekhaya basana dladla ngithola sebahlala nobani nomama bahlala nomamabo ugogo wami yashona yabo makashona fili samncwaba ugogo masimncwaba iJaridi liyakuthaya mangithi so uma mncame ngafuni iJaridi liyekuthama ekalifunela abantwana bakhe and namkai ulila mlistabo nalalivumi lamtshela uthami ukuthi labantwana bazokhula la mele sibashiye la sohlala emakhaya ukuthi iJaridi la kabani la kagogo lingafi yabo labantwana mele bazivakashele semakhaya so from da kaba newo yabo kuyenzakala ngikhawatheka idiskini ngaye bar and mangida ebar da nginokubona umuntu ashona phambi kwami ngimbhekile so ngibabonile abantu abomore than 10 abashonile ngabhekile kanje and I think ngibuye ngayijwayela mina umuntu makashonile ngingasana ndaba yabo like mangida like nam like mingizoma pen khona umunye umfundisi wasemakhaya angazi bamthole lo mfundisi lo mara baphiwe ngomamncane wami osemakhaya mina ngithandazela through iphone yabo so mama afika mebathi kule like ICU abafuna amafoni total bathi amusha imchini angaza yenza abafuni so like mawafika bebangiphi iphone mina yabo ba like bengenze ngathi angibekanga like bayibekele ngapha ukuthi bangaboni yabo so like lo mfundisi lama kangithandazela angitshela ukuthi ngizibambisiso ngiyazibambisiso mangizibambisiso makangithandazela kanje ngiyezi khona into engihlabayo like yangikhawasa strong ngithola so dayiding mayiloku angithandazele lokhu ngihlaba kanje mengikhala ngizi ukuthi ya lento le yangikhabatha mengikhala yabo mangikhala aloku angitshela umfundisi lo ukuthi awungawari lento le ngizoyikhipha kancane kancane yabo umama makangitshela ukuthi ni mangivaye la nawe ungathuli ulale yabo thandaza yabo ngangitshela umama like mawusiyayisimo ufake upampers yabo angithakwazi ukwenza next nami ngingalifaki mina ngitshela umama athi wena uguli wena yabo nami ngiyabona ukuthi ngiyakwazi ukukhuluma mara abanye abantu baku-ICU abakwazi ukukhuluma kanjani yabo nami ngabalento ukuthi ngikha ngigula maba like mabasigezisa lapha embedeni bangifake phansi mengingavumi yabo abanye abo sister vele banenkani mebangifaka makathi khona ngilikhipha ngilibeke khona lapha yaba ngilivale ngengubo angaboni ngingagcoki mina ipampers like mengingavumi total yabo mangifuna ukuchama bebangilethela khona isitsha sakhona la yabo bayakubekela uchamele kuso yabo base bangikhipha ipipe ngine pipe mengichama ngepipe yabo mase ngikhipha ipipe so like nabanye abo doctor ne mabaza kimi bazongichecka ukuthi kwenzakalani mabangikaya amaphilisi mengingawathathi mina yabo mina nginale mentality leyo ukuthi
esibhedlela umuntu bayamcedisela bemqedelela yeah mengawathathi bayenzeni bafonile endlini babatshela endlini ukuthi umntana wena akafuna ukuthatha amaphilisi yabo izinto ezikanje medication mina ngifuna bangitshele cha ukuthi le medication abangigaya iyongenza mase bayazi before bangigame baqala bangiexplainele mina ngingavumi total ngibafonela umama wami ubaba bangitshela ukuthi mina ngifuna ukuthatha amaphilisi yabo bese mabafika bazongibona olidam lingichike ukuthi hayi ungafuni yabo ngilitshela ukuthi hayi mina ngisakuthi bazongicedisela ngindaba ngiyabona ukuthi lesimo engikusayo asikho right khela like mengiphelile total like mengamathambo total mawubona ukuthi hayi ngingavumi mina ngithala bazongicedelela la siyathusa istory sakho mfethu hey manje mfethu mawa find out ukuthi lento yenza umuntu efamily kuba kanjani ubudlelwane befamily like uma mncane ne angazi sifayamkhulumisa ngathi basamkhulumisa mara ulidlami lithini lento le like into elitshela labanye abosisi baka bhudwami ukuthini mina uma mncane angisho ukuthi uyi mina ngithi uma mncane bangene ngaye yabo ukuthi ngingabe nezondo phakathi kwefamily okay yeah so mina ulidlami lithi uma mncane alemblame bangene ngaye ukuthi mina afuna ukuyenza riding bangene ngaye into lisho ulidlami yabo yeah manje bowudla ngesikhathi usayisi yeah mengidla ama fluid ngishaya ijeli ngiphuza ijuice yabo mara mangiphuza mengihlanza every day nanungihleli kanje mengihlanza mara ngidli next mara ngiyahlanza ngiphuza ama fluids kuphela bangithi mibangizela nejeli ngifike ngidle ijeli ngiphuza ijuice kuphelele lapho basi la nginipipe la yokudla mara like ukudla kwaba ngazi mara lento la ngathi ubuma umdokonyana mayibhekile kanje mebayibekile lapha iluku ingena kanje yabo ngidaba bakhona la time bafonele olidlami ukuthi lize bathi angisanagazi total yabo la sign olidlami bangigayigazi labantu abadonate bangikaya ama packs ay6 yeah lawo ama packs la memele like ngimemele like ngiwaspaniso wonke same day ngingasana gazi next bo bangifaka phela i-riding yabo la ipipe igazi lingene kanjalo yabo yeah yo face ayangithusa indaba yakho yo sure yo but it's a sad story but sometimes nawe siyaqhuzela ukuthi kumele sithembe ukuthi uNkulunkulu makangakavumi ngawe ayikho into ezoyenzeka mina ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu khona yabo indaba ubani ungagcimelwa umshini bese uyavuka akekho like mina from danga kancane isonto nanuka ngama Sunday ngiyazi ukuthi okay mangivuka kumele ngiclean udede lwashe se church yabo inkinga no sometimes mara udede last pan yabo so like angikwazi ukuye church yabo mara like ngiyathandaza every day mina mangivuke ekseni ngiyathandaza before ngibamba ifoni abantu bathi bavuka babamba ifoni ba check ukwenzakalani istatus engispost izolo sekungake views yeah iqiniso noma ngivuka first thing ngiyathandaza before ngibamba ifoni yami awucabanga ukuthi olid lakho lalisenza lento cause lavuka lathi yana nesontweni yeah melise mina olid lam like before kwenzakala something liyayiphupha olid lam before kwenzakala something manje masophuma esibhedlela mnganami noma ngiphuma mama ngidischarge futhi kube bangidischarge bangidischarge ngendaba mekusele next week ngikwi-birthday yami yabo bangidischarge ngendaba yini like umuntu mengibirthday nami ku-professor bambiza ngo-professor sho ukuthi mina ngaphekuthela abo doctor labaya bathi bazongikhipha leyo 1 week leyo ngiyedladleni yabo bese ngiyabuya futhi yabo kati lucky mangiphuma ngiyedladleni mase ngibuyela bathi sengingcono like mase mangithatha amagazi ba check babona ukuthi umuntu lo seke bangcono yabo
ngahlala 1 week bangidischarge futhi abangidischarge ngine pipe la bangidischarge nalo le pipe lelo la wayimese wakhiphile ngihlala nalo le pipe lelo like le pipe leliya melifika ku pancreas bebe ngigaye iriding ezinye izinto kanje zamanzi yabo like le pipe leliya mele ngilivule ngipress lamanzi lawaya and then kuba buhlungu vele mangiwapress ayangena ayagcwala ngiyaweza ayangena mawangena kanje bese ayaphuma aphuma nezinto eziye like mewawasha ngaphakathi aphuma mewawasha isilonda lesimenginaso yangithona aphuma neriding lezi zinto eziye lo kanjalo bese ngama ngiloku ngiyama check up bagcina balikhipha wabona ukuthi nisengigre. Yes guys, istory sakho singenza ukuthi ngibelieve ukuthi kuyiqiniso ukuthi sometimes ulinyazwa umuntu osemndenini. Akekho umuntu ongakwazi ongakhabatha. That means nathi siphila kuma families but we are not safe. Because awucabange ngabe ukuphi ngedisk mfethu. Kube ngivayile. Mina like idisk ngincane like mina before ngidlala idisk ngisidudla. Yabo. Mangisidudla kanje like magu gym wane. Mashay road work. Mina coach ngangitshela ukuthi baba vaya. Yabo. Ngiqale mina ngigijima. Ngena ngiyazi bazongishiya ngithi. Yeah, mina yenzela lento le ngathi mina ngiqale sisi bazongithola ngendlela. From then loku ngiya fede ngehla ngicina ngaba green ngalidlala ke ibhola. Yeah, mina into engiyibonile na uma ngisadlala ibhola olilama ngithimela ukuthi ngidlala ibhola ne time. Mangibhayile iCox edlaleni, bangibhayile iCox bayazi ukuthi namhlanje so game. Yabo mina ngibatshela ukuthi Saturday sodlala. Mara mina iCox lami lilibangibhayila lona akusime ngilicedile. Laceda ngomunye umuntu. Nama ngifika la coach ngangitshela ukuthi aboleka le iCox. Yabo. Mina ngiboleka vele. Idlala ingane ithi tank. Ngibuyele mangifika endlini mangibuza ukuthi ngidlale kanjani ngiyalishasha azidlale green uGorilla ngithi angimisile. Yabo. Isikhathi angingenanga total. Yeah, ngenze ukuthi indayile ngamkhawathi. Iloku iya riding iya nami ngicina sengingena ke yabo. Agcina sengidlala ke from la ngadlala ke bona. Manje mfethu lo goalkeeper wakulimaza mhlambe nike nahlangana naye or ama families or ama team mhlambe batshela ukuthi azi lo muntu mfethu usesibhedlela umlimazile. Ucoach wami ubatshelile. Yabo. Ubatshelile ngazi irespond awithini. Manje la time ngisesibhedlela abo coach baya kithi. Angazi babagaye imalini bababhaye baloku bababhayile ukudla yabo into ezinjalo. But yena ugoalkeeper personal akaza afike kwesibhedlela. Akazi total nokuthi ngisesibhedlela maybe naye today akazi. Maybe naye akazi namhlanje. Uthali awuthi le ngingayikhawathi. You can recall that guy mhlambe umbone mhlambe ngelinye ilanga. Ngimcafe. Angeke Anyeke. So ukubaluleka kwefamily yakho sesizovala mfethu ukubone kunjani kuma situations wakho a bad ngale ndlela. Mina ngasho ukuthi like ngithi ba supportive. Yabo abangisupportile kakhulu futhi yabo abangilahlelang idayini abangilahlelang izandla mebakhona all the time. Yabo. Mina bangisupporta ngayo yonke. What can you say special to your mom? Ngolile ngiyancane. Yabo. Yeah. Mina mawulidi ngiyancanywa ne time futhi. Ngiyancanywa ne Hotman lami. Ngiyabancanywa yabo. Kakhulu futhi like umzalo wakho ngamdeleli. Yabo like olidi lakho ne time ungalideleli noma like bangakubhora kanjani ungabadeleli. Indaba masova kwezinto ezibhaya ungenelele kwezinto ezibhaya abantu abaningi bazokujikela mara olidi ne time abazoba khona. Mina ngikhumbula mangiyeskela mina sebakhohliwe ukuthi mina ngeke ngakheleza. Mina maqala wami angitshela ukuthi game sesikhohliwe ngawo. Mesesikhohliwe total mingazi ukuthi indayile thina sike saba no Spova sike saba no Fumani ningasekho la idea.
nami ngene ebhami bangibuza ukuthi baba uva bangitext yabo ngithi hayi baba ngichange isigela sengingene ePitori kanti usesibhedlela ngisesibhedlela mibathi ngingasho mibathi ngingitshela umuntu hayi baba ngisePitori baba sengichange isigela wow change isigela hayi mfethu oleli lami nethama lami bacabene so olithama lami livaye nami la ehlala nami ePitori yeah into ezinjalo yeah so ukuhlala kwakhe esibhedlela kwa-affecte kanjani mfethu i-academics yakho mfethu mina ngisho ukuthi hayi ngi-affectanga ndami ngazi ukuthi amelanga ngibe la angitholeli message ngitshela ukuthi why ngila yeah so that's why like mina ngasangikhawathi ndami ngazi ukuthi hayi le ngiyenzi yabo sho ukuthi ngizophuma yini yeah such a interesting story that is emotionally but mfethu ngiyathemba ukuthi impilo yakho yabona ukuthi kahle kahle uNkulunkulu mhlawumbe wayihlenga wayenza ukuthi noma sekungakholwa bodokotela ukuthi uyaphila kodwa ngemikhuleko kabazali bakho wavuka that means imikhuleko yabazali iyasebenza yasipana kuyayicaba lephini ukuthi ni mawulele wena uzomama wakho ngobusuku ngo12 athandaza mina like thina abantu ababhayisi sizwa ngabo ulili netime sizwa ngefamily like ulele uzo ulili la khathandaza loka rounda yonke le enhla asho ukuthi hayi eyibi mayiphuma umntanami uhlale naye uNkulunkulu yabo like impilo esisiphila yabona kuyajiva kuyenzani izinto ezinjalo abanye kube bakhabathekile manje ulili lakhe libuye livukile lathandaza yathola sina ngizokutshela abantu ababhayi basizwa ngoba ulili time ukuthandaza like into esisizayo thina abantu abaningi umthandazo wabazali upowerful ukudlula phela ne already umuntu obona ukuthi hawu lo macala lo akusomacala ocrane ashesha amchiftise vele mina inkinga thina like sa avoid ezintwana like sa avoid kakhulu uleni mina melinokungitshela ukuthi labangani ohamba nabo akusabangani abacrane ngingalithathile ekhaya siyabonga ukuba nawe namhlanje lana eMepo Media ngiyathemba na ukuthi sharing your story with us ukwenza mhlawumbe ube relieve kwenye indawo so I won't jump this thing ngikubona mfethu uthishayela phansi sesovala nje ngicela nje ubrief abantu ukuthi ishayela phansi brand yabani itholakala kanjani futhi yaqala nini Phela mfethu ishayela phansi khona konke ama social media ngayicala 2025 last year June ngaye indaba ukuthi ngibe ne brand ukuthi mawenzele izinto zami mawenza izinto zakho kumele ungatshela umuntu ngilaba watshela umuntu inyeke zenzeke like into enginotisile leyo so like bafethu ishayela phansi i local brand and isazokhula futhi nalaba bangangithimba bangi-undermineayo bachubeke bangi-undermine mara ngiyazi abantu bazongisupporta nawo yeah so like shayela phansi bafethu ikhona konke ama platforms ning16 if nayifuna konke ama platform ngisibhale ngo Stalsman Spova yeah bafethu I can testify there ukuthi i-brand rights ngoba nami leskip engisifakile yiso the quality of the t-shirts is wow so mfethu maybe you can leave your socials kubalandeli bethu beMepo Media so that omunye umuntu makafisa ukuyigqoka akuthole yeah ngiyatholakala konke ama platforms Insta TikTok Facebook Stalsman Spova yabo yeah you don't mind to leave mhlawumbe ama number phone akho yeah ama number phone wami 067 274 5364 thank you angawaphinda futhi kokugcina mnganami 067 274 5364 ama number wami lawa ku WhatsApp enathi siyibongele nje siyiMepo Media because ungomunye wabantu abashare into zethu lapha yeah big time uthando bafethu nokusupportana kubalekile yeah ukuze siye phambili isupport yomunye umuntu i-support yeah ibalekile and ngithanda into yakhe ukuthi uzile la nami wangiphi skipper
bafethu, you already know we are Maple Media. Obvious, we capture the sweet moment of your life, bafethu. We still gonna capture until unawe uba satisfied lapha ekhaya. Don't forget, if you have a story to tell, just inbox us, then we'll accommodate you, bafethu. This is Xolani Ndebele, umfana omnyama olandelwa indlela zokukhanya. Then we are out. Don't forget to like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel, Maple Media. Thank you, guys. Thank you.